Kikaratin sapanya manale pola tika orang mature eteng panteng tada pusena mon tak teka eka kile mon tak teka eka kile. Tak tingno mak panculitan gendang mireng etap pusana aja bule kerong mulain sapan keng di orang bule sangku gila ni kok kenong tapu baba tapi sengak cetapu etana bule kerong benih terong deka pami semua nang ning kum sekenik munyi na pekeng le tak tenang pikiran bila tendung tak sanggup nyari anae angling sapolo cele bura mon senge kering ben eka kila mon pastika nolak bula. Panculitan gendang mireng etap pusala aja bule kerong mulain sapan keng di orang bule sangku gila ni kok kenong tapu baba tapi sengak cetapu etana bule kerong benih keng gila pami semua nang ning kum sekenik munyi na pekeng le tak tenang pikiran bila tendung tak sanggup nyari anae angling sapolo cele bura mon senge cung reng matura eka kering ben eka kila mon pastika nolak bula.
istana abini tepak kabung lot. Siang lako ngaranyam bila malam engak benakeron kun minta kelon kadang nyentem kadang mentong. Lambat ki apa kalan engak bidadari kayangan pentai tak nyaut perak misem bibir akekep bila pon kabin pentanangak mercon pentengan persis ngak mak lampir nata nekuk tongkat ngambek motin minta pesek ke bayi sekep le melea melea pipit kalenteng lambe ratin oleh persek koning langsep. Alhamdulillah jen abid pas engak areng. Lambat ki apa kalan engak bidadari kayangan pentai tak nyaut perak misem bibir akekep bila pon kabin pentanangak mercon pentengan persis ngak mak lampir tak nekuk tongkat ngambek motif minta pesek ke bayi sekep le melea melea pipit kalenteng lambe ratin oleh persek koning langsep. Alhamdulillah jen abid pas